Pozdravljeni, sem dr. Tomislav Majić, kardiolog, vodja Vitarium programa v Termah Šmarješke Toplice. Vitarium Spa in Klinik je medicinski wellness center, ki združuje sodobna dognanja medicine, tako zahodne kot tradicionalne, ter wellnessa. Temeljni cilj programov v Vitarium Spa in Klinik so staranje brez bolezni, krepitev zdravja, zadovoljstvo in ustvarjalno delo skozi vse življenje, tudi v pozni starosti. Sodoben način življenja je zelo stresen, premalo se gibljemo, življenjsko okolje je preobremenjeno s toksini. Priča smo pravi epidemiji debelosti, metabolnih motenj in kroničnih neozdravljivih bolezni. Veliko gostov, ki prihaja k nam v Terme Šmarješke Toplice na hujšanje ali razstrupljanje, že ima določene zdravstvene težave. Zato najprej ugotovimo dejavnike tveganja in morebitne znake bolezni. Pogovorimo se tudi o življenjskih navadah. Sledi diagnostika in oblikovanje programa. Naši programi su prilagojeni vsakem posamezniku. Prilagojeni su njegovom življenjskim slogu, njegovom zdravstvenem stanju i tudi njegovi psihofizični kondiciji. To je tako imenovana medicina življenjskega sloga. Zelo pomemben sestavni del programa je edukacija, da ljudje nadaljujejo zdravim načinom življenja, ko se vrnejo domov. I have been here at Termai Šmarješke Toplice for 4 years now. The first time that I came here, I had really problems with my health. I was tired all the time at home, but now after 4 years, I'm much better. I also lost a good deal of weight, and I still use the detox or the Slim Fit program. For me, it's the ideal combination for exercising, relaxing, and cleansing.